دم باش تباشوان هجا جی واشنگتونه جی ستجاین دنگ امریکا ام دیسا به برنامه کردویزیون ده اکرانن özgür gün TV dene. De برنامه به هفته ده ام جماره که راپورین جی امریکا او جن چاگهان می جی چند باجرن جی هرمه جوله پیشکش بکن. ایرو هر وها میوانه که می جی هبه که روجاوا با سردن هاتیه واشنگتونه. دم باش. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان ولاتن اوروپی تامبار دکه بو بونه جهه که آرام جب باسکین سیاسیین گروبین تروره و دبیجه ام چه گهورتنا دزاگونین خوین دجی تروره ده ناکین همان دمو ده کمیسیونا بلنتیان نتوین یه گرتی یا مافین مروان بانک لترکیه کر و بهله لیکولین به چکرین ده دربار سوچن هیزن اولکاریا ترک لهرم کردا چکری خالفاتا آگاهین برفراتر هنه سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ولاتن اوروپا گنهبار کرن کو یدبون حوانگه بو بالن سیاسیین کمالن تروریست و داخوازه یکتیا اوروپا بو گهورین قانون ترکیه یندجی تروره به کمیدیا کارش ناساند. Bize demokrasi بۆ ئەوێن دخوازن وانا لە سەرمافێ مرۆڤان و دەموکراسیە بدنەمە وان ئالیکاریە پێویست بۆمە دژی تەرۆرێ نەکردنە. ئەvە مەزنترین ئاستەنگە دریا گەشە پێدانە ئابووریدا. لە ڤاژی vê çendê Yekîtiya Ewropa rê didine terorîstan bikevne Ewropa. Ew alîkariya diravî bۆ wan berhev dikin. Ew wan han didin. Îro بۆ rêxistinên terorîstên cudaxwaz li Sûriya û Iraqê zor giring e baskên siyasiyên wan rêxistinan li Ewropa parastîne. لی ولاتن اوروپا و نتوین یکگرتی روشا مافی مروفان و دموکراسی لی ترکیه بچاوکادی دبیند. ترکیه لروجا سیشنبه کفته بر رخنکا گرانیا کمیسیون اوروپیا مافی مروفان. پیفدار کمیسیون بلندیا نتوین یکگرتی دازانین چندین راپور درباره زیدگاوین لشکر و هزم پاراستونا ترکیه لدورین کردان لباشور روشالات ترکیه بوین جه ناراحتیه. We have received reports of unarmed civilians. راپورج جم سیویلان گهشتنامه دبیجن بزانابون تقل جنو زاروکان هاتینه کرن. آواهی هاتینه ویران کرن. پشتی کفتینه بر طوباران کرنه. زیانه که مازن گهشتی مالین خلک جزیره و بی بلگین هاتینه گرتن و اشکنجه دان. ریگریل امبولانسان هاتیه کرن دانگ هنه برینداران. کمیسیون مافی مروفان یا نتوین ایگرتی دبیجت دوی ترکیه ریزه لمافی مروفان بگرد و ری بدتا کمیته کالی کولینا سربخو سردان جزیره و جهندی بکه. Most disturbing of all, راپور زور الجهه نگرانی و نرحتیه پشتی شاهدیه هندک خلک جزیره کو دبیجن پتر جصد کسان دسی بنداوان دا خود دپاراستن. لی هادبونا دور پیچ کرن و بمروف و هاتینا شوطاندن دوی لی کولینکا باش بیتا کرن. لی مخابن حکومتا ترکیه برسوکا باش ناده. شارزا باور دکن بهرکان آرامی ترکیه جا اگر روشا شر سوریه و عراقیه دجی کمالا چکدارین دولتا اسلامی و بهرکادی سیاست نافوی یا حکومت ترکیه ولی داوی ترین هرش کار به دستین ترکیه را گهاندن به تقین اتومبیل کابون کری 3 کس هاتن کشتن و 45 کسین دی لآمده بریندار بون و هر جمعه 7 سالا بوری و بداوی هاتنا پیواجو و آشتی دناور پارتیا کارکرین کردستان PKK و حکومت ترکیه بویرین تندوتیجه بروزیده بونه و دچن و حتی آنها چه نشان دوباره دانستاندن آشتی ل ترکیه خویاناکن. خالد فتاح دنگ امریکا. ده تقین عربی که بمباکری ده 3 کس دست به جیان خودان و 45 کس جه بریندار بونه و تقین عربی که یا پلیس جخوره که آرمانج پیامنر دنگ امریکا خجان فرقین جه دیاربکر اف راپورت آماده کریه. روژا سهشنبه لناوچه باغلری آمده لتاخا باتی کنته دما سرویسا پولیسان در باست بو بمب تقیه. ده انجام تقینه دا 3 کس جیان خواج دستان 45 کس جی بریندار بون. روژا سهشنبه ده ساعت 3:30 پشتینی روی دماکو مینیبوس پولیسان اجباتی کنته در باست بو اتومبیله که بمب بارکری تقیه. ولایت آمده راگهاند که 3 کسین که دو تقین ده هاتنه کشتن سویل بونه که او بهجت اندامتی تروری جعالی پولیس هم وحد ندسته سر کرن. پولیس دما کوان سویلان ده به نخوشخانه که راپور ساخلمی بسینه تقین چه ده ده تقین ده 12 پولیس 33 سویل بگشتی 45 کس بریندار بون. 17 بریندار پشت درمان کرنش نخوشخانه تبرجو بونده درمان کرنه گلکان هنج دوامه. نویسنگه و کامپوس نظامیه عسکری و آواهی استخبارات
nêzî cihê teqînê li gorî daxuyaniya ereba bombebarkirî li cihê bûyerê hatiye parkirin û di dema servîsa polîsan de ji dûr ve bi remote kontrolê tê teqandin. Şîddeta teqînê pir mezin bû û ji hemî bajêr hat bihîstin. Derî û pacê ê cam ên apartman û cihên kar ên derdorê şikiyan û ziyan çêbû. Serdozgeriya Amedê piştî teqînê qedexa weşanê danî li ser vê pêşketinê. Dema ku me vîdeoyê ji weşanê re amade dikir, heta wê kêliyê tu rêxistnek teqînê negir ser xwe. Hêjayê bîrxistnê ku di 31 meha Adarê de li nêzê xeraca otobêsan di dema servîsa polîsan derbas dibû, otomobîlek bombebarkirî hatbû teqandin. Di wê teqînê de 7 polîs mirin, 23 polîs jî birîndar bûn. HPG bi daxuyaniyek ragihandibû ku teqîn ji aliyê endamê wan hatiye kirin ji bo ku tola Sûr û Cizîrê bisînin ku li wê derê gelek endamên HPG hatibûn kuştin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Temaşevanên hêja her li Amedê dimînin Hevsoreke Partiya Herêmên Demokratîk DBP Kamran Yüksek do sêşemê dema ji avahiya partiya xwe derdiket ji aliyê Hêzên Evlekariyê Tirkiye ve hate binçavkirin. Hat ragihandin ku Yüksek ji ber daxuyaniyên xwe yên çapemeniye hat binçavkirin. Heta îro çarşemê biraz Yüksek nehatiye berdan. Parêzerên wî diyar kiriye ku dema girtina wî di binçavan de hatiye dirêjkirin. Ofîsa ragihandinê ya DBP ragihand ku Hêzên Evlekariyê şeva sêşemê avetin ser mala Yüksek û avahiya partiyê û lêgerîn li wan dera kiriye. Temaşevanên delal niha jî mêvala me hêja Hevsoreke Meclîsa Sûriya Demokratîk Birêz İlham Ehmed bi me re ye ku ji Kurdistana Sûriyê hat Washingtonê. Birêz Ehmed, tu bi xeratî bernameyê Kurdvizyon. Di serê de me dixwast hinek tu agahî bidî temaşevanên Dengê Amerîka Özgür Gün TV çi bû sedema hatina ve û heta niha çawa diçe ev seredana ve Washingtonê? En serdana me li ser esasê danûstandin li gel hikûmeta Amerîkî bi çi şêwazî bê di kîjan çerçevê de him jî hinek hevdîtinên din bi saziyên sivîl ra bên çêkirin rewşa giştî Sûriye ê ku tê re derbas dibe rewşa Rojava yani Bakurê Sûriye bi giştî wisa ji bo guftugûkirina van rojevan bi aliyên fermî bi aliyên fermî ra bi saziyên medenî ra nîqaş kirin li ser vê esasî hatin çêbû. Heya bi niha jî aliyên ku hevdîtin bara çêbûne em bar dikin baş. Baş ew alî taybetî jî aliyên fermî bi çi awayî li rewşa Rojava dilerin hem aliyê siyasî hem jî aliyê leşkerî? Yani rewşek gelek giran tê jiyan kirin di hundirê Sûrî de yani bi taybet aliyê çareserkirina krîza heyî de vê krîzê herkes dibîne herkes viya esas fehm jî dike lê di aliyê çareserkirinê de ji ber ku perçe perçe tê girtin dest viya tam çareseriye baş dernaxîne hûlê û dibe esas yani girtina pirsgirêkê bi şêwazekî perçe dibe sedemê ku krîz hîn kurtir bibe xirabtir bibe û şer jî bidûme di vê çerçevê de yani nîzîkbûn heye û nêrîna wan jî hinek di çerçeva ku çawa işte hinek aliya razîkir bidin çawa bikar bi her kesî razîkir bidin û diviya de em ê çawa çareseriyekî bînin giranî di vê çerçevê de nîzîkbin. Tu dibêjî salên dirêj berdewam ke Rêveberî Obama tevê zextên Tirkiye hîn jî tekiliya xwe bi Kurdên Rojava di dome taybetê jî aliyê asta leşkerî de yani ew xuya nabe ku deme nêzik de dest ji vê tekiliya ji ber de ji bo xurtkirina aliyê siyasî divê çi bêkirin Kurdên Sûriye Kurdên Rojava çi bêkirin hûn jî niha em demen dabî de û te o rêveberên dîniyên Kurdên Rojava pir li Washingtonê dibînin yani mirov dikare ser vê yekê çaba şîrove bike. Yani pêşxistina tîkiliyan jî em bêjin dumandina tîkiliyan û xurtkirina wî ya hinekî jî di warê pratik de gavên ku bên avêtin gav bi gav li ser çi esasa li hev dikirin çawa bi hevdûra dikarin li dijî terorê tekuşîna herî mezin bidin meşandin ji ber li gor xuya dibe yani di dosya wan de herî zêde teror pirsgirêke li dijî terorê wê çawa bikar bin hevkirinekî hevbeş yan tekuşînekî hevbeş birêve bibin
و آلیین کو دبن سدم وی ترور دها خورتر ببد هندری سوری ده به وانارا وی چاوا دانوستاندن بکن و جیگوت یعنی رغمی وتوی ترکا لی اف تیکری دومینه یعنی جبر کن اگر ندومه تو هزه کی دیتر جدر وی هزا سوریا دموکراتیک هزین کردان مسئله یپگه جبلی وانا ایکو دکاره د شر خدا تکوشینا خدا لدجی داعش لدجی ترور بسر بکوی کسک دن تونه اون هزی اساسی سرکه ایکو اثبات کریل سر عرده کو براستی جی دکاره تکوشینا هری دجوار بده مشاندن کاری بتنجی بکه و دوی واری دا پیوستی به هیه و نه تنه هیلی لشکری دا ده هیلی سیاسی دا جی مجلس سوریا دموکراتیک خودی پروژه چهار سریه جی بالپرسك بيجي ابو طيبتي اب راغاندنا فدراسيون او امدكاريين حتى راغاندنا وغاوه تشاوانه تشكو لواشنطن ولجلك جهان بالكشاند بو از خود هناك تو وكي هفتورك مجلس السوري الديمقراطيك باس بروجي خبكي يعني مدجوينا هري داوي دسته سياسيه مجلس سوريا الديمقراطيك تما بريارك جرت كو ام بروجا سوريا فدرال ام اساس تكر موديل سوريا نانوفندي اساسا ويدي نما مينا بري رژیم بکاربه بزیوره یان سیستم وکی بري بزیوره گوهرتن مجبوره تیده چی ببه لیوی گوهرتنا جی ویب چه شوازی به گلی سوری ویب خوب ریارا وی بده نمونه مثلا لباکوری سوریا همو پیکاتین لوی دری جیان دکن کرد عرب سوریان چچن ترکمن هر کس به تفر خستنی وینی سیاسی و یه جواکی و روشنبیرن وی و هر کسک لهفدو جویان و گوتن آنها در فتح مهنن و ام دکارن سیستم کیش خورا هلبجیرن یه هری راست جبو ما چیه فدراسیون سیوانه گشتی باکوری سوریه باشه tabii ki herkes بگوتن پشتوانی فدراسیون دکر چما ریاکسیون راگاهاندنا و فدراسیون هبو يعني او راقصون ام باور ناكن او قصه جدي به ده اساس ده يعني نيزيبون هين دهات خواستن كو بفهم كرن يعني اف بروجي تشيه جبر يعني راقهاندنا كو البحثه بروجي كر راقهاندنا كفهم نكر الجورو وي بحث كر وقت سانكي اشتا اف بروجي كي پرچه كرنه دور خستنه يعني اشتا ا كردي تنه خواستن صورته که وصابدنه لی راستی نواه یعنی خاصا هندور گفتگویان دا نقاشان دا گاوا کلی دمیزین اندبینن که نه پروژه که وصا یعنی نمونه وک امریکای جت خاص ولایت چید به مثلا امریکا اما هر ولایتک هم وک دولتک سر بخوت دا هاتیه چی کرن لی رغم ویجی امریکا پرچه نبویه برواجی وی سیستمکی دموکراتیک و وان ولایت همه بینه گل هفدو را بکاربن لگور هر ولایتک لگور تایبتمندی آخوا زاگون خوشی بدمشاندن روبریه کوی هبه ل سوری جی دکاره سیستمکی وسا چیه ببه یعنی چما ویل امریکا ببه چما ویل سوری نبه مثلا باشه پرسام داوش دخوازم سر گاودین مد راپور خدا جت تماشاکر اپراسیون لشکری evlekari berdewam li bajarê Kurdan li Tirkiye o hin şirokar dibêjin ev hişbûna hikûmeta Tirkiye bi sedama rewşa Kurdistana Sûriyeyê ji ber ku Tirkiye nekare bu pêşî li pêşketinên Rojava bigire loma ji her saxa jî Kurdên Tirkiye radike divê biraz Demirtaş hefteyê çûyî li wir bû di hevdîtina veda mesele ev helbestê tu rewşa Kurdistana Kurdên herêma Kurdên Tirkiye çawa dibînî û girêdana bi Rojava çawa te xuya kirin يعني هجر اردوغان دخوازه به سلطان تواهی روجلات ناوین و دمی راست يعني تشتي کو ادوبيجي راست جبر هرسا كل روجاوا سیستم کل پیشکتین کوچی بوی هر لور بخنی راست لی د اساس بنگه پرسکریک نه پرسکریک بری کو کردن روجاوا آزادی خو بخوازن گلی باکوری کردستان لسرپیاب و تکوشینا گلی کرد لباکوری کردستان نه ساله که ندودونه بصالايه بسدي صالايه لو داري تكوشين اكتي مشاندن و كردي ور دعوه ما في خدكن دعوه هبونا خدكن ناصما خدكن لو داري يعني اي بري اردوغان جي وها كري و اردوغان جي بيروهاتي وها كري بدهان سروكن كوماري اي كواتن غهرتن في سياسته دانا مشاندن جبو اف برسكريك كندري سوريا ا تركيا بخويه و لازم چاره سر بكي برخدانا كل دوي داري تكرنجي برخدانك مشروع باشه برازيل عالم گلكس پازيته دكن تو بو ميوانه پرسپاس
سپاس تباشی بارن هجا هر روجبا دمینن و وگا باجی برای خود بازار کوبانه کنها جوتکار هول دیدن کو بر همین خیر کم کن نوچه گالم محمود بالی او راپورت جواره آماده کلیه. کوبانی وکو همو باجارین کردال باکوری سوریای آبوری اویج چاندنی تی. جساله مها پینجا او مها برفکرنا موسما چاندنیه. لکوبانی 163,000 شنبل عرض تینا چاندن. جوان 10,000 آوینا و ین دنجی بجینه. بیدرین سرکه ین لکوبانی تینا چاندن جه و گنمه. لگور جودکارین کوبانی گو ای سال موسم گلک خرابه. موسم ای سال شکل عام نبو. مثلا لویر که بره ام که بی 3,000 شوالجه دهات. ای سال لویر که ما 5 شوالجه کریگی توخم کریگیه. بینسی دی میش دست من نوکه. یعنی وانی سر موسم مرسلی موسم پر تعبانه زیاده تعبانه. جبرگو پرانیا عردین کوبانی چاندنی آخوا بجینه پیوستی به باران هیا تاگو موسم باش ببه. لی دوستانا بوری دا باران پر کیم باریا. هر وها گلک پیدیوین چاندنیه وک درمان و سماجی تنبون. و او جیبونه صدم جنرال بونه موسم را. مدوری حفظ حیش من الحال شون. باران تنانا. کموی تنبو. باران تنبوشتا. موسم امام نبو. ما خساری که مازن کرد یکی مرا یک و دو سه چه کرد اونا پاتوز دیشینه گی خساره هم که کمایی بکرنه کمایی تنه تشک دیگه غرات گی باهایه نبونا موسم چاندنی نتنه باندورا خواه لسر جودکاران هیا لی لسر همو ولاتین هریم باندورک نباشته ده جبرگو داین استاندنا بازرگان کوبانی به چاندنی دا گریداییه موسم ضعیفه ملت خزانه تشتاق يعني ضعيفه ملت خساره خل ملت جيش بشكل عام هي يعني وموسم ضعيف تبان بشكل عام موسم او المنطقه البواجير لي موسم خرابه تنبه الجيش هي لگور روشا موسم دیارا گو سالک دجوار لپیش جودکار و ولاتین کوبانیه جبلی گو آبوریا هریم پاش دکه و مترسی هیا گو دسالی وره دا چاندنی نبه جبر گو جودکار نما کار نعرد خواه بچینن جسده ما آبوریا خراب محمود بالی دنگ امریکا کوبانی دهی روژا سهشنبه لیکولینر و زانستین سیاسیین ترک کنفرانسک به ناو ستایل واشنگتن پیکانین و چند روزنامه‌وان و شروکاران امریکیش آخافتن کردن. ده کنفرانسین. مجرا سرکه یا عالی ترکان پشگیری امریکا ده YPG و نه رازوبینا خوانی سر زمان. شیروکار و زانستین ترک دبیجن امریکا حوالبندی من هر گرنگه و دوی امریکا هلوستا خواه درباره YPG ده بگوهره و پشگیری خواه ده YPG دوی راوستینه. ستا بنگهک یا لیکولینرین ترک لواشنگتن و لسر تکیلین ترکیه و امریکا چالکیان پکتینن. ریوبرین ستا ایجا دو کنفرانس ده بال لسر حوالبندی امریکا و ترکیه کشان و دبیجن YPG وک ریخستنک تروریست دبینین و دوی امریکا جه سیاست خواه دربار YPG ده بگوهرینه و همان دمیده جه کنفرانس پیشروژا ترکیه، سوریه و روشلاتا ناوین هات نیشقاشنده. چندین خورتین کرد و ترک لدیاربکر پیشنگی یا وینه‌ان پیکانی و اف خورد دبیجن ام آرمانجا ما ابک و ام پرک آوا بکی دناوبر هر دو آلیه ده. آگاهیم برفراتر دوی راپورته دنه. اف پیشنگه وینه‌ان به هفکاری خورتین کرد و ترک ده 18 مهاده هاتیه پیکانین. پروژه بناو باق چندین کرد و ترک جروجاوا و روشلات آنینه با هف و آرمانجا و پرک دناوبر جداهی نیجادی چکه. Face-to-face encountering is important. هفدیتن رو برو گلک گرینگه. ام دخوازن هین درفتا بدن جوانا دا کو فری وان دران ببن. ام دخوازن او فری چان دامه ببن و جیانا میا روزانه ببینن. کرد و ترک چندین باجان بجدار و پروژه بونه. پرانیا وینیان جه پرسگرکین سیاسیین مافین کردانه. دکمان بناو زیلان درباره کمکوژی دولته یا لسال 1903 او کل سر کرده هاتیه چکرینه.
ev doküman çêrokan wan kesin ji cihê xwe hatî veqetandin. Evên hatî bîrkirin dîsa tîne berçavan. Batı'dan gelen arkadaşlarım bu coğrafyaya ya da böyle gezme. Xelek ji herêmê Rojavaya Tirkiya beşdarî pêşenga me dibin. Medyaya gelek paşgotinên nebaş derbarê herêm û mirovên me kiribûn. Demê ew tên vir bi esanî dibînin ku ev paşgotin ne rastin. Wan got niha em wefam dikeyn. Dema projeya baq rêve diçû cudahiyên nîjadiyên li Tirkiye carekê din bi destpêbûna şer gûr dibe. Bi taybetî piştî têkçûnên gotûbêjên aşitiyê di navbera serhildarên Kurd û dewleta Tirk de. Cihê ku projeya baq de çêkirin Diyarbekir'e. Ew bajarê ku her awayî rast de şerê dijwar hatî. Şerê di navbera her du aliyan de Kurdên beşdarê pêşengeyê bûyî xemgîn dike. Wek mînak ev wêne rewşa aram ew ku herêkim di jiyana Kurdan de tîne berçava. Şunu sorguladım. Ben bunu söylüyorum. Yani ben Ez li vir çi dikim? Min ev pirs ji xwe kir. Em dibînin mirov tên kuştin, termê kesan li kolanan, her roj mirin zêtir dibe. Lê ez çi dikim? Em çîrokan nîşan didin. Ev pêşangeha han pareke ji nirxên aştiyê. Hêvî divî herêmê Kurdan roj bi roj kêm dibe. Hemman deman de gelek hêjaya ji. Bûna pirek di nav aloziyên Tirkiyeyê de tiştek herî zor e. Pêşengaya baq grûbek biçûk ya Kurd û Tirk anîne bahev. Eger ev proje tune bûya, ev kesin bejdarê vê pêşengeyê bûyîn yê derbarê yekîtû de gelek kêm tij bizanîna. Temaşebarên delal li eyaletên West Virginia û Nebraska do hilbijartin hatine kirin. Li Aliye Demokratan Senatora Eyaleta Vermont Bernie Sanders di hilbijartina de berbijarê West Virginia'da serketî bû û namzeda din Hillary Clinton li pêş xwe hişt. Sanders şeva sesşemê ji piştevana xwe re got ku ew heta dawiya şerê xwe bidomîne. Sanders got ew Clinton li ser gelek mijaran cudabîrin lê di têkbirina Donald Trump de wekhev difikirin. Gundekî biçûk li Bakurê Almanyayê 103 kesin lê niha ji marawa zîdetirê 1000 kesan e û ev kesên penaberê hatin vê de rewşa gund ji geşkîne. Agahiyên berfiratir di vê raportê de ye. Piştî 6 mehan ji gihîştina penaberan bo gundê Samt, bêdengî û aramiya berê hata guhertin bo çalakî û bidehan karên nû li vir. Di destpêkê de rewş nezelal bû dema desthilatdaran plana bicihkirina bi sedan malbatên penaber ragihand bo parêzkara xwecihî Gridriktir ku ji mara wan ew tirsand. Der erste Gedanke war, Di destpêkê de hezira min ew bû ji bo Xwedê gelek penaber, gelek xelek di vê avahiyê de bingehên simit nikarin bi vê jimarê re bidin û bistînin û ne jî yên gundê Newhouse. Em ê çawa bikin. Ev hezira min ya seretayî bû. Di kombûneka germa gundê Newhousê nêzîkî Samt, xem bilind bûn li dor saxlamiya zarok û jinan û gelo sîstema avrêjê dê hilweşê ana. Me tirsî hebûn li gor Kim Island Fisher'a 20 salî ku havîna borî ji dibistana bilind derçû û niha cîgira serokê kampê ye. Man hat sehr stark gemerkt, dass Di destpêkê de balakesên neçû ser wê koroniştivanên Samt gelek nigiranin. Wan di destpêkê de nizanîbû dê rastî çi bên. Ji ber hindê wan gelek pirsiyar kirin. Bersiv gelek zelal bû û diyar bû ku nehewçeyê hin bitirsin. Durbûna Samt lê gel mentalîteya sar û klasîkî ya xelkê Bakurê Almanya renge alîkar bûn di serkeftina vê rewşê de. Çi nîşan nebûn li dor dijberiya penaberana ku li aliyê rojhilat diyar bû. Emîr Şerefeddîn penaberekî Sûriye 26 salî ye ji bajarê Hemseyê û ev bû 5 mehin li vir e. Ew niha alîkariya penaberan di wergerandina erebî bû îngilîzî dike, ew kêf xweş e bi mayîna li vir. It's everything good, it's everything nice in Zumta. Her tij baş û civan e li semtê. Ez nikarim tiştekî ne baş bêjim li dûr vir. sehr positiv zu betrachten sind halt. Tiştê pir erênî ew e diristbûna karên nû. Ev gelekî giring e û her wiha geşbûna aborî ya ku penaberan li gel xwe anî. Di gelekî baş be eger ev yek berdewam bike. Kampa Samt wekû bingeha seretayî kar dike ji bo pejirandina penaberên ku derbasî Almanya dibin berî ku yekser biçin cihên din. Derdora heftê kesî li vir kar dike ji bo birêvebirina avahiyê. Ji tîmê ewlekariyê de bigir ta metbexê û navbenda saxlemiyê. Di nav de jî Sabîn Şeyk ku ew beşê şuştina cilûbergan birêve dibe. Wê berî 20 salan bi sedema nexweşiyê karê xwe yê berê ji dest da. Sehr schön. Ew gelekî baş û giring e. Ez 56 salî me û ne hesane tu karekî nû bibînî. Wiha nêzik jî ez heft kilîlkan dajom ta vir. Temam e.
هێژای گوتنەیە و ژمارە پەنابەران لە کامپا سامت گەهیشتە 706 کەسان و ژمارە وان کێم بوو ji meha Şibatê ve dema ku derbasbûna penaberan bû Almanya bi tevahî kêm bû. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Piştî rexneyên parlamenteran ji gelek aliyên hikûmeta Brîtanî biryar daye ku penaberên zarokên Sûrî qebûl bike. Ew biryar di daviya hewlên grûpeke cihû de pêk hatiye ku ev bixwe jî dema şerê cîhanê duyê de penaber bûn li Brîtanya. چند مهان برای شر جهانی دوی دست پی بکد کشتن کاریا جهیان جدست نازیان و زیده ترده بو. دمه مالباتن جهی لمالن خواه دراویان بریتانیا جی نزیکی 10,000 زاروکن بدایو باو لسرانسر اوروپا وک پنابر ورگرتن اف اپراسیونه بناوه کندر ترانسپورت بو. یک جوان زاروکان ایریک رایش تمنوی 4 سال بو دم دایک باونوی او دگل دو براین دنین مزن وری کرا ولاتک پاراستی یه نناس. ئەوە دایک و باوێ من kirin sê zarokên temen 11, 10 û 4 salî virê kirin bo min seyren ha. Ez qet nikarim wiha bikim lê wan wisa kirin û nexeraben ha ez di temenê 81 salî de hîn li virim. ادی دیماهیک جار بو رایش دای باوی خواه ببینید. بلگه خویا دکن باوی وی رای کر بو کمپ آوشویتس لی کس نزانه چلی دای کاوی هاد. رایش دگل مالباتا که علمان نزیکی لندن دجیا. I was given a life. وان ژیانێک دامن ئەو کەسێن ئەس خودی کرم جهو نەبوون وان دەرفەت دامن و ژیانە من پاراستن ji ber ku eger di temenê 4 an 5 salî de kişte hez neke ev pirsgirêkek e. نها رایش کمپینک برای دبت حتی بریتانیا هزاران زاروکن پنابریان سوری لسرانسر اوروپا ورگرید. They are trafficking. ئەو تێن بکارانین بۆ لاشفرۆتنê karê beng û mixadiratan bo wan re têkirin û gelek tiştên din jî wan kes nîne çavê xwe bide wan wekû min di destpêkê de. کاربدستن یکتی اوروپی دبیجن د سالن داویدا 10,000 زاروکن پنابر ین به مالبات هون دابوینه. Me zarokê dîtîn li ser cadan dijîn, me qaçaxçên mirovanî dîtîn komand kine arman çû tûşî nexweşiyan dikin ku birêkin cinsî peyda dibin. د دستپێکê de حکومeta Brîtanî çi zarokên din yên penaxwaz qebûl nedikirin. Wan got ji ber ku bi hezaran kesên din jî dê jiyana xwe kem metrisiyê de birêka dihêne Ewropa. Lê wa diyara divê heftiyê de wan nîşana guhorîna siyaseta xwe daye her çende bi durustî diyar niye çend kes dihên qebûl kirin. Eric dibêje xwedîkirina wan ne bez berpirsiya Brîtanyayê. A lot of the population then as well, by the way. Niha û berê jî gelê wan nerazî bû bo wê biryarê ku zarok û penaber bihên wergirtin. Wez dibêjim divê cîhan lê binere û bêje xwe jiyana wan di metirsiyê de ye. Kinder Transport li sala 1939 jiyaneka nû da rayîş. Piştî 77 salan ew dibêje niha demê Brîtanya û cîhanê ye heman dilûvaniyê bidin wan kesên ji şerî direvin. Herêz Xendan, Dengê Amerîka. Rûnişvanên bajarê Zumar li Musulê ji biryarên hikûmeta Bexda nerazî ne. Kaba Omer ev raportin artiye. Şêxên hozên Ereban li devera Mosul û derdorên wê daxwazeka fermî daye destê hikûmeta Herêma Kurdistanê. Ji bo wê çendê heşda eşaîrî bihête damezrandin berî operasyona rizgarkirina bajarê Mosulê dest pê biket û ev heşde bi serperiştiya hêzên pêşmergeyî bîtin û ji kurên bajarê Mosulê pêk bihêt. احنا طالبنا Me daxwaz ji Serokatiya Herêma Kurdistanê û Serok Mesûd Barzanî kir ji bo damezrandina hêzekê ji êlên nîna wa ji bo beşdarbûna di rizgarkirina bajarê Mosul de. Di heman demê de me heştê şeعبî red kir ji ber ku Mosul divê bi destê xelkê xwe bê rizgar kirin. Ahmed Mahmud şêxê hoza Hedîdiyan li seranserî Iraqê taybet bo dengê Amerîka diyar ketin ku nabîtin bi çi awayekî heşda şeعبî beşdariyê di operasyona Mosulê da biketin. Ji ber vê çendê em dixwazîn heşda eşaîrî rolê xwe hebîtin di rizgarkirina Mosulê da. الحشد الشعبي دخل حشدا شعبی derbasî Salaheddîn bû û şaşiyên mezin lêbûn. Her wiha li Rimadî jî em naxwazîn ev şaşî li bajarê Mosul dubare bibin. Xelkê Mosul bi xwe dikarin bajarê xwe rizgar bikin.
ده هیت زانین کو شیخین هوزین عربان دا خازقا فرمی دایا دست حکمتا هرما کردستانه جبوه چنده کو حج دا عشائری بهت دامزراندن جبرکو او به گرنگ دنا زانین کو حج دا عشائری گل هزین پیشمرگه و فروکن هف پیمانان بجداری در رزگار کرنا باجار موصل دا بکن کاو عمر دنگ امریکا قضا تلعفر ناحية زمار تماشاوان دلالیان özgür gün TV ام gerek spasiye verdikken ki konu gelme bun hatta demek edin bi khatre ve dem baş. Dem baş.